mà ní chúng tôi ca pet mình pet mình cái hiện một mỗi năm ní ra pi làm đọc khai thật pet bán này chúng tôi cá này anh ấy về phía sau sắm bánh bớt được mọt cái gì cái là ní bớt được mọt assistant hair lên đó bà anh ấy chúng tôi ca pet sắt pet đây dân từ một chia trong miền á trong phơi đó cái thơ nôm thơ dân từ có gì than thơ là 83 rồi có về thơ về tre dân từ đi professional barber ni unisex professional hairdressing ni chàng này tích unisex professional hairdressing nó cứ thomนั้น tây cái lại khác cứ phó cắt phó của phó sọt sấy cái sấy sọtแต่ละแปลงนี่คือtừngปีมีtừngปี internship này dạ pe hiến tập hẻm khai đọc pi khai thì bố hiện online nhỉพี่เชิญbây khai trong khói cho internship mò chọc từ 10 ក្រុមហ៊ុនដៃគូគេមកបាទគេមានវិធីគេបរៀនតាមវីដេអូតាមអីចឹងទៅហើយឬក៏ចប់មកមើលយូរពីគេអាចឲ្យយើងទៅអនុវត្តតម្ដងអញ្ចឹងទៅយ៉ាងអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំឆ្ងល់ចឹងណាថាជួយកាត់សក់រៀនអនឡាញមិនវាអាចជារឿងទ្រឹស្ដីរឿងម៉ូដសក់រឿងរបៀបថែទាំអីសក់គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលរួចគេចោះអនុវត្តហើយចប់មកមើលយូរពីមើលយូរគេអាចឲ្យយើងទៅម្ដងពីរដែរឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរបងចង់ធ្វើនៅនឹងក៏បានអត់ធ្វើក៏បានមករកស៊ីវិញក៏បានអត់เป็นខំទេបាទព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ទៅពីនឹងគាត់ប្រកែស្រាប់ជួនកាលកំពុងរៀនអនឡាញគាត់រកការងារល្អបានធ្វើគាត់ដូរវីសាគាត់ហើយចាប់បាត់ហើយមិនចឹងឬក៏ប្តីគាត់អីចឹងទៅយក credit ប្តីមកវិញព្រោះថាបងទៅរៀនធ្វើនំចុះអញ្ចឹងណាពងរៀនប្តីបងអ្នកគាត់ប្រកែដែរគាត់រកការងារបានល្អមាន employer sponsor ដូរ work visa ដូរអីចឹងទៅមិនទិញបងបានទៅវិញតាមរយៈគាត់ម្ដងវិញទេធូរទេតានេះអានេះខតទាំងអស់ត្រូវការចាំផ្ញើឲ្យតម្លៃវាប៉ុន្មាននេះ15ខែ12ខែហ្នឹង online course 3ខែ internship ជាទូទៅបើអ្នកចង់បានការងារពេល internship ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការឲ្យបានឧស្សាហ៍ព្យាយាមជ្រើសល្អទៅវាច្រើនមិនដឹងណាទេបើគេកំពុងខ្វះតែបើយើងមិនចេះជ្រើសយើងមិនកើតហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរ